Ngiyakholwa kuyi isekena kumu akuyi ngwele akuyi ngwele ngiyakholwa Ufunda incwadi kaExodus 25:16 sifunda incwadi yezikronike zokuqala 28 verse lakhona elika9 izikronike zokuqala 28 verse elika9 ngizosho mase ngithi ayifunde amen. Inhliziyo yami
Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi wezulu apha. Bangcwele abahle enkosini. Ngingumntwana omncane kakhulu. Mhlasimbe makubukeka endlini yimi ngimncane kunabantu bonke. Bonke abakhona endlini. Angazi ke ukuba ngingena kanjani emsebenzini omkhulu kangaka nosindayo. Kukhona ubaba bamphambi kwami, kukhona oma bamphambi kwami abagcotshwekho. Ngingumntwana omncane kakhulu. Kodwa ithi incwadi yami eBhayibheli ithi Thixo sizwile ngezindlebe zethu. Itho baba bethu basitshenile ngokwenziwa akwenzayo emhleni yasendulo. Akabonge uNkulunkulu. Siyayisike ngalelo kholo elinjalo ukuthi konke sikukhulumayo nesikushoyo izinto esisuke sikhuliswe ngazo ngabazali bethu abasikhulisile ekukholweni ayibonge inkosi. Silapha ke bangcwele abahle enkosini enkonzweni enkulu yeSabatha. Sifanele ukumbonga uNkulunkulu. Ukumbonga kwethu konke kulele ekumthandeni, kulele ezinhlizweni zethu ezivumayo ukwenza intando kaShemba. Akabonge uNkulunkulu. Ithi inkosi uKristu uma ufunda lapha embhalweni ithi uma ningithanda niyakuyigcina imiyalo yami, which means isekelo sokuthanda uNkulunkulu asikho kwenye indawo ngaphandle kokugcina lelizwi asuke selishileko. Izwi ke lapha ekhaya kuhleli kusho ukuthi kulalelwa izwi. Usuke kungashiyi ukuthi izwi ukuze ukwazi ukulalela izwi likaShemba sesihlabeni, kodwa uyayiqala ngokulalela izwi labagcotshwa bakho abakuphethe emakhaya. Uyinkinga umuntu elizothi malimemeza izwi labagcotshwa ukuthi kuhlangana endaweni ethile kuzokwenziwa umsebenzi kaNkulunkulu, atholakala lowo muntu engalilaleli izwi labagcotshwa kodwa bese etshela ukuthi uzolalela izwi likaShemba. Yaye kube inkinga enkulu leyo ngoba lapha ekhaya makufundiswa kuthiwa kulalela izwi kwenzela ukuthi lelo zwe lisuke seliphumile ngaleso sikhathi elinesisekelo esithile esisuke libekwe phezu kwaso. Kufanele bonke abantu balilalele babuthane lapha ekusuke kubuthenwe khona ngaleso sikhathi. Akabonge uNkulunkulu. Silapha ke bakhonza abahle enkosini sisenkonzweni. Akekho umuntu ongelutho njoba silapha enkonzweni ayibonge inkosi. Uyayahlupha umuntu ngoba khona umuntu othi maye kwenziwa izinto ngabe kuya kusemhlanganweni, ngabe kuyanikelwa, ngabe kwenziwani, athi hayi angilutho mina, angani bakhona obani ibona bafanele ukwenza lokho. Akekho umuntu ongelutho kuShemba. Akabonge uNkulunkulu. Yabona nje masilapha etempelini kuthema iqala umshumayeli ememeza isonto engenile ngaphakathi etempelini yase ilobi ingilosi ukuthi sengingenutho. Wasulandela nawe uba ngowesibili uzongena lapha etempelini iyaloba ingilosi siyandi sibalo siyakhula ngawe nawe ngoba ukhona utho olingenile. Akabonge uNkulunkulu. Ngakho yayinhlupha indaba mina yomuntu ukuthi makusetshenzwa umsebenzi kaNkulunkulu athi hayi angilutho mina, bakhona obani abafanele ukwenza lokho. Imvama yenhloso yabantu abasuke besho njalo, inhloso yabo isuke isekuhlaseleni abaphambili abasuke bephethe umsebenzi kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Ungamuza umuntu ethi ngalutho yena kodwa iNazaretha unikholwa kufanele landele zonke izimiso ezisuke zenziwa ngaleso sikhathi. Akabonge uNkulunkulu. Kodwa isisekelo sakho konke okwenziwayo silele enhlizweni. Ikhona ethola incwadi iziKronike ezokuqala 28 verse 10. Hlakaniphake ngokuba uJehova ukukhethile. iziKronike zokuqala 28 ivesi oyeka9. Wena Solomoni ndodana yami. Ithi incwadi wena Solomoni ndodana yami. Azuthixo kayihlo. Umkhonze ngenhliziyo epheleleyo nangomphefumulo onjani ovumayo.
uJehova uhlolisisa inhliziyo zonke. Ithi ngoba uJehova uhlolisisa inhliziyo zonke. Wazi izinto zonke. Wazi izinto zonke. Nemicabango. Uma umfuna uyamfumana. Kodwa ma umfuna uJehova uyakumfumana. Uma umdela. Kodwa ma umdela uyakudela naye ingunaphakade. Qhubeka. Hlakanipha-ke. Ithi lapha kuverse 10 hlakanipha-ke. Ngokuba uJehova ukukhethile. Ngokuba uJehova ukukhethile. Wakha indlu ibe indawo engcwele. Ukuthi umakhele indlu ibe indawo engcwele. Qina-ke ukwenze. Amen. Lapha sifunda khona kwakukhuluma uDavid ekhuluma nendodana yakhe uSolomon ukuthi uJehova ukhethe wena ngoba mina izandla zami ingcolile igcwele igazi. Sengilwe izinto eziningi wayesethi uJehova ngikwazi ukuthi ngimakhele indlu kodwa wayesekhetha wena Solomon mntanami ukuthi ke hlakanipha manje mase ngithatha lapha egcineni ithi hlakanipha ngoba uJehova ukhethe wena ukuba umakhele indlu akabonga uNkulunkulu. Noma silapha sizokwenza umsebenzi kaShembe. Umsebenzi kaShembe iyona indlu kaNkulunkulu. uJehova sikhethile singamampondo. Wasikhetha siyimbumbulu. Wasikhetha njengoba silapha sibuthene siyuzondri. Sizokwakha indlu kaJehova kabonga uNkulunkulu. Kodwa isisekelo sakho konke kuthiwa siseyinhlizweni zabantu ezivumayo akabonga uNkulunkulu. Ngoba ikhona imindeni yasemakithi ehala lothi lomhlaba yayilwa izimpi yenza konke ayikwazanga ukwenzela uJehova izinto ezinhle eminye yamphika eminye izandla zayo igcwele igazi kodwa thina esilapha ngokuvuma kwenhliziyo sikhethiwe uNkulunkulu ukuthi asibe khona kule nkonzo ebese senzani funda incwadi yami yesibili. Jehova washo umbusi wathi. Ithi ke le ncwadi kaExodus 25 evesini ithi uJehova washo uMose wathi Usisho kwaba-Israyeli uthi ukuba abangilethele umnikelo anothabatha umnikelo wami kubo bonke abantu. Kuthiwa nothabatha umnikelo kaJehova kubona bonke abantu akabonga uNkulunkulu. Ake ubeke isithupha akushiwo ukuthi umnikelo awucelwe kodwa kuthiwa bothabatha umnikelo kubantu bonke akabonga uNkulunkulu. Ngobani? Ngoba umnikelo ungokaNkulunkulu umnikelo ungokaJehova kodwa kuthiwa uthabatha kunombani qhubeka baba abawunikayo ngeenhliziyo kodwa kufuneka labo abawunikayo ngeenhliziyo ayifuneki into ezoba nzima ebandleni abantu bangabi nazo inhliziyo zokuthanda ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba ma abantu beze bembiwa bencengwe yonke into kufanele ibe nzima ibe igazethi kuze kuculelwe ingoma ezithi imali kayikhuluma ihlale ephaketheni kodwa ingoba abantu abanazo inhliziyo zokuthanda uShembe. Abanazi inhliziyo zokukhathalela uNkulunkulu kukhona amathempeli namanje ekusamenyezwa kuthiwa hayi bangcwele esakweletisa ebhasini mhlazane siyentabazwe abangakamboni babesibiya abasondele uyisikhatsini manje muphi unyaka kodwa sisamenyezwa imali yasentabazwe. Abekhona abantu abaneyinhliziyo abangahlangana bawungenamali uthatha ababili nibe bathathu ukhokhwe leyo nto omdule ngoba kusazokhutshwa kwenye eminye imisebenzi kaNkulunkulu kusamenyezwa umnikelo wasentabazwe. Ingoba inhliziyo ayivumi ibali akabonga uNkulunkulu. Indaba yami inenhliziyo akabonga uNkulunkulu. Ngoba makusuke konakele enhlizweni akukho okusuke kusengalunga kodwa isisekelo sakho konke kufanele kube inhliziyo evumayo ukwenza intando kaNkulunkulu. Amen. Inhliziyo yakhohlisa. Ithi indaba inhliziyo yomuntu iyakhohlisa. Yonakele kakhulu. Yenzeka ibe yonakale kakhulu. Bani ongayaziyo na? Ithi ubani ongayaziyo? Uba mina Jehova. Ma uJehova efika kumuntu ngihlola inhliziyo. Ayikho enye into ayihlolayo kodwa uhlola inhliziyo yakho ukuthi ibheke ngakuphi alinge kuye ibilini zakhe akabonga uNkulunkulu. Ukuba ngiphe yilowo njengokuhamba ebese kuthiwa lowo njengani njengokuhamba kwakhe nangokuthela kwemisebenzi yakhe akabonga uNkulunkulu. Uma uza uNkulunkulu uza nalokho kubest wakho lokho okugcina futhi uma uya uNkulunkulu umnikelo kade kushiwo ekseni uya ukhulumela akabonga uNkulunkulu. Yazi khona uthi ngizosala nani kodwa ayikufaka umnikelo vele ngingasali nalutho ngoba sewukhulumela. Usewukhulumela ukuthi vele akangasali nalutho.
uzobona ulokhu unikela nje kungenzeki lutho ingoba njalo uma ukhipha umnikelo ulethe embengeni uthi abantu abakhuluma izifiso zabo wena uyasola ebese umvuzo wakho uba yilokhu ukusola okusolile uyonikela uNkulunkulu uNkulunkulu akunike khona kodwa uma ukhuluma ukuphila umnikelo wakho ukuthi inkosi njengoba nginikela nje ngenza ukuthi nokuthi ngiyacela inkosi ukuba ngikhumbule uNkulunkulu nangempela uyakukhumbula kabe uNkulunkulu ike yahamba intsha yangapha eNanda namaphethelo uma ifika enkosini enkulu yasePhakameni ifika nomjiva omuhle umjiva iyawethula enkosini yasePhakameni baba Nkosi yamakhosi nasi isipho sakho umjiva lo ohlanganisiwe ngabantwana balapha eNanda namaphethelo esizowuletha ngothando kuNkulunkulu wethu yayisibanika isibusiso siyayisuthatha uma sebeyibona inkosi ngenye imini isiwufakile lo mjiva base behamba sebekhonzela usuku lokuyobonga bafika kuyo inkosi enkulu yasePhakameni bayaguqa phambi kwayo bathi inkosi Shembe Nyazi wezulu sizobonga ukuthi ubaba isipho esamenzela sona siubonile nangempela lo mjiva ekhazimula ngawo sizobonga lokho siyathemba nemndeni yasemakithele lethu nomhlaba izawukhunjulwa isithi inkosi enkulu yasePhakameni ithi yebo bantu uthi uyabona lapha endini miningi imjiva igcwele wardrobe uthi kade inikelwa abantu uthi angikaze ngiyigqoke uthi hayi ngoba imibi hayi ngoba injani uthi kodwa kwathi kunikelwa mhlazana ithengwa lemjiva uthi ba unikele umnikelo noma ngabe wawu-3000 noma ngabe wayimalini ithi kodwa kwabe sekubakhona lesisihlanu naleshumi nalo-2 bhobho womuntu owathi sengiyanikela nje kodwa abantu bayayidla imali wathi nje sengiyanikela sengiyasifaka lesisihlanu sami kodwa kahle osibanibani ayikho lento eyenziwakho isithi inkosi enkulu yasePhakameni ubona bantu abami ngingayigqoki nje ingoba yakhulunyelwa into ekhulunyelwe uShemba akayamukeli ingakho kuthiwa abashumayeli abathabatha umnikelo akusho ukuthi abawuqele kuthiwa abathabatha umnikelo emabandleni only labo abaney'nhliziyo ezivumayo ngendlela kusetshenzwa ngayo unyazi ma umuntu ebeka izabazaba ukuthi kuyabikwa nathi sike sabika sihamba nopholi bentsha yasembumbulu lithi ongathanda ukunikela kayekho ngoba yilowo nalowo akekho osebenzele omunye kodwa yilowo nalowo usebenzela isibusiso sakhe ayosithola ngomhla kuphela akabona uNkulunkulu sisendabeni enjalo njengoba silapha siphethe izinsizi ngokuhlukana kwazo ngey'nhlobo zazo thula phambi kwenkosi enkulu yasePhakameni ngoba ithi ingoma lapha ekhaya yalwazi lonke usizi lenhliziyo asifunde ukugcina imisebenzi 10 evesini lakhona amondle ngenye imini kwakukhona eKhesariya umuntu igama lakhe uKhonelo igama lakhe kwakuKholoneliyo eyinduna yebutho okuthiwa elaseThali lo muntu ke wayeyinduna yebuso okwakuthiwa elaseThali engumuntu okholekayo owesaba uThixo
yonke indlu yakhe. yena nayo yonke indlu yakhe ayenayo emhlabeni baba abantu ababephila ubungcwele bephila ukukholwa bemesaba uNkulunkulu nenzalo yakhe. Wababela abantu kakhulu. Kodwa khona into enhle kuthiwa wayenza phambi kwaNkulunkulu, kuthiwa wayesebabela bonke abantu kakhulu. Wakhuleka kuThixo njalo njalo. Ekhuleka kuThixo njalo njalo. Ngehora kungathi lesishagalolunye. Wayekhuleka ngehora lesishagalolunye leli inkosi enkulu yasePhameni eyathi akogada isikhathi umphefumulo wayo uzohlukana ngesidumbu silotshwe phansi bese kwenza umthandazo wokubonga. Kuthiwa nayo le ndoda yayikhuleka ngehora lesishagalolunye. Wayibonisisa ngesiboniso ingelosi kaThixo. Ithema isibona umbono, ibona ingilosi kaThixo ifika kuyo. Ithi kuye. Yathi mayifika le ngilosi kaNkulunkulu yayisithi kuyena, Cornelio. ithi Cornelio. Wayibheka wesaba. Wayeseyibheka lo muntu ngokwesaba, esaba ingilosi, esaba umuntu kaNkulunkulu. Wathi kuyini Nkosi? Wayesethi kuyini inkosi? Yathi kuye. Yayisiphendula ithi kuye, Ukukhuleka kwakho. number 1, ukukhuleka kwakho Nokwabela kwakho. nokwabela kwakho. It means ukukhuleka kwakho nokunikela kwakho. Wenyukile. Ithi kwenyukile. Kuyisikhumbuzo phambi kukaThixo. Ithi kuthema kunyuka kwanyukela ezulwini kwafika kwaba isikhumbuzo phambi kukaThixo. Akuthume abantu baye eJopha. Nkosi kubusise babini. Le ndoda kwebela abantu abampofu, ibabela izimpahla, kanti nayo inosizi layo enalo. Ithema inosizi ngokunikela kwayo, wayesethuma uNkulunkulu ingilosi kuyona. Ithema ifika le ngilosi yayisithi Cornelio, bheka ukukhuleka kwakho nokwabela kwakho, which means asindiswa umthandazo kuphela. Nangokunikela siyasindiswa ngaba uNkulunkulu. Ngoba ushembe khona isikhathi lapho kufanele umthethise khona, uzomthethisa kanjani ushembe kanti awumkweleti naye akakukweleti lutho. Khona lapho kufanele uma uhlushwa izinto umthethise ushembe, uzomthethisa kanjani kanti wena awunikeli. Ngoba kuthi ukukhuleka kwakho nokwabela, hayi ukukhuleka kuphela. Umuntu kasindiswa ukukhuleka kuphela, akaba uNkulunkulu. Ayihlukani lezi zinto, umkhuleko nokunikela into ezihambisanayo.
Siyabonga. Bangcwele abahle. Sizwile abantwana bonyazi besifaka enkonzweni kaNkulunkulu lo esimkhonzayo. Sengiyathuthumela kakhulu njengoba ngiguqa nje ngithi uNkulunkulu wami dwala lami ngiyacela Nkosi abagcotshwa bakho abakhona la bengabi izithuthi nabo Thembe bakhumbule ngalelo langa Nkosi mawusubiza abantwana bakho abayingcwele bengena embusweni wakho. Ngithandile kakhulu abantwana bekhuluma sisothandweni lonyazi bangcwele. Bengithi umpristi uzofunda incwadi esihlangene ngayo namhlanje. Ekuseni ngibonile abantwana bakhunyaziwe beza kuwe ngothando lwabo. Nanamanje kusenjalo. Ngufakazi ke abagcotshwa bakhona laba ufakazi. Bathi siyazi wena Thixo ukuthi uyazihlola izinhliziyo uthokoze ngokulunga. Ngeke uzoyishaya incwadi. Hayi ngigidi ngizonyazi lezi azinhlanga. Ngibonile nje imakunikezwa bona uzonakala. Ngiyazi Thixo wami ukuthi usola inhliziyo uthokoze ngokulunga. Sibabonile abantwana ngezinhliziyo zabo ezincane beza phambi kaNkulunkulu. Thema isho incwadi ekhuluma ngeminikelo ukuthi musibatshelela abantwana ukuba balethe iminikelo thabatha kubo iminikelo yaze yabala igolide nesiliva. Kodwa inkinga ekhona yila ethi inhliziyo zethu ziyavuma yini na? Ngokuvuma kwey'nhliziyo zabo awungifundele lo ncwadi ke izikronike khona lapho isobani 29 zokuqala 29 verse 17 iyona ke kuphela. Awunikeze umbhobho ngoba ngifuna ukutonika into esengiyikhulumile. Sengufakazi nje ukuthi sizwile sazokwenza. Ngiyazi Thixo wami Ngiyazi Thixo wami ukuba uyayihlola inhliziyo, uyayihlola inhliziyo, uthokoze ngokulunga. uthokoze ngokulunga. Mina ngokulunga kwenhliziyo yami Mina ngokulunga kwenhliziyo yami ngikunikela konke lokhu ngokulunga. Sikhiphile konke ngokuvuma sazophinda ngokuvuma kwey'nhliziyo zethu. Nabantu bakho abakhona sofakazi ngibabonile ngokujabula, abagcotshwa bababonile ngokujabula benikela ngokuvuma kwey'nhliziyo zabo. Amen. Kunjalo bangcwele, kunjalo kusazoba njalo futhi. Sizobabona abangcwele beza benikela ngokuvuma kwey'nhliziyo zabo
mayibonge inkosi. Sihlabelele ngalolu thando-ke bangcwele. Ukhona la isihlabelela la babamkhulu Nkosi ilanga kufika umuntu wayekhala ngendodana yakhe eyabulala umuntu, iyagwetshwa intambo. Isifika-ke kuNkulunkulu emzini waseKuphakameni, ikhuluma izocela ukuthi aphume entangeni lomntwana wakhe. Ngisuswa zintshumayelo, awu siyakucelela sabagcotha sabelelo 240 ivesi lesi akekho namunye olungile kuphela akekho namunye abakhona lapha namhlanje nalabo abanosizi nalabo abalethwa bakubo, siyabacelela uNkulunkulu wethu ingazezulu ukuthi lawo maketango ababhadwe kuwo bakhululeke namhlanje ngalo msebenzi owenziwa la, kuze kuphile nabalele uthi abasenyameni zonke inkinga ekhona ziphele. uNkulunkulu wesabatha enzile umusa ukuba lenkonzo iphathwe nguye, wasivumela ukuba sibe sendaweni yakhe ingcwele. Siyacela nalawo khona amaphutha amaye khona Shembe unyazi lezulu asiphethelele singabantwana abancane.
siyobusela uNkulunkulu inkonzo yakhe yesabatha